بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. القارعة Kıyamet. ما القارعة Kıyamet nimidir? وما أدراك ما القارعة Kıyametnin nim ekenligini qandaq bilelaysan? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Şu günde insanlar tarılıp ketken pervanedek bolup ketidi. وتكون الجبال كالعهن المنفوش Tağla etilgan yungdek bolup ketidi. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية Tarazisi eğir kegen, yani yaxşılıkları, yamanlıklarını besip düşken ademge kelsek, o köngüllük turmuşta, yani nazu nimetlik cennette boludu. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية Tarazisi yenik kegen, yani yamanlıkları, yaxşılıklarını besip ketken, ya yaxşılıkı bulmagan ademge kelsek, onun cayi haviye boludu. وما أدراك ما هي Haviyenin nim ekenligini sen qandaq bilelaysan? نار حامية Haviye kızık ottur.